No, tak čo? Tak čo? A Ranka, Hm. kolik ti vlastne je? Nie, 24 rokov. 24? Hej, už od 80. Aha. Stále. Celý život. A máš deti? Hej, mám. Máš. Nebude. Aj letošný rok, aj ten príští rok, každý rok mi je len 24. Dobrá. Vieš? Mám dobré, ne? To každý nemá. A co si říkala, že máš zablokovanou páteř? Nie, Jak sa to řekne po solar vašem? plexus. Chrbtica? Nie, centrum čakier. Aha. Vieš? A cítim tu tie energie. Aha. Aj iných ľudí. Aha. Ako sa cítia. To mi lieze mi to na nervy. A ty dala si mlíko? Nie. Ty si mi ho nadal. Nedala si mi ho. Máš. Daj sobie. Aj sa z toho zakutka. A dobre. Dobre? ďakujem ti. No a ako vyzerá ten tvoj brat, ten Eko? Povedz. Víš, a